Sonko and Komawa Oshame Sabre, Otuma GH Fidi Kasi Eso, Epes Kapa, enemy dinner, Kanwa Hale Jumedi, and a bre Asusemede, Ebe Sumo, Mawon Susua, who a few wood your man so it's me the Wajinchofa and Simium, Abatu a Jana, and then the Yankasai, Niaba, a Fia Pokia, very lady, said the Ludona, Eddie, and Nimno. Picture BS circulate on social media so I viral and no ama no so aba abekasa ede afa ho atese ne commenter one make ewo ensem no eho no ama dodo na ese abaye ya na se ye mami wo pe ye manso ana se wo pe obi ekufuo keke because ade we die anka de nka wo de ka wasem na twemu ekọ baby ba se de wosanso ede nyoma bi asa bata eye ehun eno ena chese amadodo na eni ababesan na picture ni mu you say your former president John Dramani Mahama wabu eye ni mu ase ede ama ye mampanyi His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mamunim say eye mu ede onya kokoto obi nko ade anase se wu panyi nko ade a wo akwada no e wo so di ni die den Emanu na chese obuo emu and besides say ye mampanyi na Addo Akufo-Addo no na ye mampanyi ewo omayi emu enti ye den a e wo say ye papa John Dramani Mahama banko ade e wo so onko na wonko chia the fact is say wo mo de abatuo ne nsem yi nyina akwakopie mu wo Supreme Court a wo mo engine to mu say ye mampanyi His Excellency Nana Addo Akufo-Addo wono e na wadi nkunim e wa abatuo ni manunti ye de na si akonya eso no no crampo no odo so wo munji ntumu no ye na da ye papa Jerry John Rawlings a wanya ne baby ko na yi asem ne nchi akeke no crampo e ma dodo na ehunu se na chese odo ene ntiase e wo wo mo entem no na vim lady efia pokua ekwa react ye to 8 no wode ensem bi etu edwa e woni Facebook post eso na ebusianfo mama me kwan na menkenkan emfa emama I had to break my silence on Facebook because of this picture. Though President Mahama is fighting 2020 election results in court, and we don't know whether he will win or not, look at how he shows respect to President Nana Addo Akufo-Addo. If you don't love Mahama for this, then I don't know what you want. After all, then giddy. This is what makes Ghana one of the best place on earth. We will fight and insult, but we know the Ghana in us. One day I pray foot soldiers will be matured like this, though they will never get ex gratia. Show President Mahama some fans because even Donald Trump couldn't do this. And I just saw the emoji a one man in Samuel so ekam and what to asu ebiem say President Akufo-Addo, thank you for giving President Rawlings a befitting burial. R.I.P. Tobiga Papa J. #please no insults. Na enom amadodo na eka say unim say ade a wo baba beka na ye dia ye betwa abode ne oba abonten ebebeka eye den na sezezi a wo ba wodi tuja chese wo che wo praise Ghana for mo say Ghana for upon say ye choka bibi wo hono ma ye ntia say ba na manosemu say party any party bi nyina no waka kama say still na Ghana sunu ewo ye musa asundie die ade ayepem enti ebe den afedie wo kobo mpa ye say full soldiers for be matured like ye mampanyi former President John Dramani Mahama, although say woman get paid with a year ex gratia, any ebiem so did Donald Trump, ebebe frefrayem, say, was so elder ye mampanyi Nana Addo Akufo-Addo as so man, ye papa J, a befitting burial and Ghana for kase. Nka wo kan ye wo odra ye wo upon ye misunderstanding wo nyoma bi hu no o kan nko a na wo di si ye mpodi anka o muni wuni eye den how bi ana twaka bi am ba so wo fa fare for nyoma bi e de bebe ka hu ewie ye na wa wo wie ye na wo tena si hunu se ade we de be twa bo na wantimi en delete
honen fi won na sa tro yes please no insult no ene na ka hu se sa tindije ne ba anase se kasa chichi ne ba memmanya wadin se wo ba bonten aba so aba twe ensen mu tintan na no de bi mu nso hu ne se de ye nua ba na se ye ma me vim lady efia kokua e kan yem emfum so bia eni hu because say one more mudi ye man penyi dada John Dramani Mahama echino ebe hunu say empo ye penyi mpo duru ye na say nipa a wo se wo de na ekokọ because so one jini ntum say wo ye man penyi kwampo no wa boni mu ase e de amano a kire wo do ne sa ye asundie nam ene na ye nsusu na ye chitafo na ene ye nsusu ye digidi no ekọ eye ehin enti no wo hunu say de wo kan de eye no kwan so anu ti say foot soldiers no ebe hunu sa diwe number mu ase e wo ho dia ko mususu se e dia sundue e na ebeba nanso so ebusuafo esanse obia ne ne hune ne obia ne na dwinkyire enti no adwinkyire ne de eba bebre e ye bi nsusu atwa de abo no insult ne kwampo ne no na Ghana fo hu ni se ye insult etwa e de ebo no wo hwe ne nsem odi etu de ya wo so de na betimi aka e de afamfo dwinkyire ne brain wo tuma gh comment section like videos na share or other social media platform eso na me kai mo se COVID-19 e da so ho ntimo ma yen tiki e measures no seriously said ya be ya ibetimi to yare no ase ekres kapa enimdi dasene yebosanisha